Hi, Napoli. Hi. Hi. Hello, Munowa. Hi. Yemwe turishimye. Niyo mpamvu nambaye ikoti. Niho bwameje kukivuga nambaye ikoti. Yes. Hera ku nkweto sha. Zamuka. Arabona muka missionnaire. Twakiriye abakozi b'Imana bari hano. Ariko umuntu watuzanye hano wa mbere. None se basobanura. Yarovira muri kamera. Muwiri yaramaze imyaka nakora. Amaze imyaka 5. Oya. Ni itatu. N'igice. Yagiye ryari ubu. Itanu irafunze. Yagiye ryari. Irafunze. N'itanu. Babaje nyamara muranditse. Ni 5. Okay. Kumva bamutse. Nada ngo bari itatu. Itanu. Kwega twatumukumva twumvaga ari kibiri, twumvaga yoshavu. Rero turahangaha kumwe n'abakozi b'Imana kupuri igezwe mu gihugu. Kupuri ifite amavu iriho. Kupuri imaze iminsi icumbikirana kure. Kupuri ya Museveni. Nice. Uyu nguyu wo muri izo muri Canada. Abandi tubazi. Dairo Barumenge bande bose bari hasi. Iyo ufite amavuta muri Canada yose. So ninde muhanzi wari? Hari undi muhanzi witwa Adrien Misiga. Yes. Ndetse natabaye. Adrien Misiga. Adrien. Siano Brand. Adrien kwa mwamika. Yeah. Uyu mukozi w'Imana ko babe natatu bafite wageze hariya waile Nairobi yaba aho none ana makuru ko mwasohoye indirimbo zibiri nziza n'amajwi usanzwe iri official n'indi mukungo ko Museveni ga mwaravanze umuntu tumukunga hasi nawe kare ku indirimbo iyo ndirimbo yitwa iyo yakoze ibintu Ese ikamunganya izamuka ukabona Hallelujah, hallelujah. Icyubahiro Nagasemisebe. Uni nagasekreo. Yeah. You know skreo? Yes, semi. akukene bashira muri sebe. Ukende washira muri secret 7. Naporo semi 7 ni. Umwana pore uko. Bukende gosha ngo muri sekreo 7. Ni su So 7. Ni su 7. Kabisa. Yes, kandi ukaja muri transport. Naporo ntakita Seven kazi. niwe yateke igitero kumumbariza. 7 igitero ate. Kandi nawe gitere oya. Ugende oya. 7 no muri rimwe. Kirimo. no muri rimwe. Kirimo. Kirumvise ma. Mbese general. Oh, aho. Stop it there. Tumvikana. Stop it there. Ndashaka Museveni natweze byibura aririmbe akavuga ko Fasi yate. nirimbe nimba yananiye. Yarantonye. Reka tumve. Mbese Oya, wivuga mbese birimbe. yo yakoze ibirenze. Okay. Anyway, twaje kwamamaza indirimbo ya Esther na Museveni izasohoka next week. Saa 5 z'ijoro mutegereze. Umuntu wakoze amashusho ateye ubwoba. Amashusho meza ndetse muri iyo ndirimbo muzambonamo. Ariko Nakora wari n'amadirimba Yatwereka tubangurira. Rero wa muntu wamukubise mu kavuyo baravuga ngo urusinaje hano. Mugute neza. Nawe uriyo.
ntukavuze mu mashusho y'abandi uzoreka uje bivuga amashusho y'abandi okay iyo ndirimbo harimo indirimbo ya Seven akabona umukuru jewe nagiye ntabwo nagiye muri okay aho birasobanutse icyakabiri twaje gutega umukozi w'Imana mu bihe inshuti yacu turagitegereje tugiye gukora icyitwa urusengero byose ariko ni kimwe arambwiye ngo ni apotre missionary urakoze cyane reka dutere abantu gusa amatsiko uwa gatatu ntukereze uzabura w'umucyana oya ikintu ukazasengerwaho tukiri muri envelope twaze amatsiko kandi dr wacu none se ninde uzamwimika dr Paul Rwasa nawe gatiyoburaga bishop ni professor professor Dr. ahubwo siyo twibaza umunsi wa kirikiwe inzara imeze Jesha ni umuzungu ufite ubwanwa bwera shehe jewe mobile ni umuzungu kiri reka dutanga umuco wa kiri abantu bakunda ari benshi kiri yagiye ngira ngo nakamanyura wageze hose ndahasana abantu bategereje umunsi wawe niko uvuga umunsi w'amavuta wanjye sasa Imana yambwiye ngo nzambona ari kizungu gifite ubwanwa bw'umweru bikatwa n'icyo kizome n'amavuta reka tureke twari twaze byoza oya reka mukosore buke reka mugire gatoya kera wage mwuka w'ifeza kiko ufite ubwanwa twose wani umunyarwanda reka ariko umunyamavuta ese uzana ubutumwa bwawe bo bavuye mu Suisse azava mu Suisse tuzava mu nsengero kwa mu kwinjira muri Ignite turabona umuntu azateganya cyo ukuntu bimeze tawuzi umenye ukuntu biza bigiye tupanga gutya bwaca wasanga ari bishop Dr. Fidel uzosengera usanga wawe usanga ari uwo ari wowe wese usengera gusa jeza numva hari ubundi ruhu uzosengera ariko ndasenze Imana kiri n'abanyeminembwe bazaza mu kiro cyawo abanyeminembwe bose bazakwezera gatwara afata ijoro irasaza umunyengo reka tureke avuga kuri mubiri gato mubiri gato tujya kumuha ijambo ariko akabazo turabaza none uyokora umuhanzi akariyeri cyangwa wenda urabona ikibazo cyiza rwose useme natwe hari ibintu zateye ugakora akarimbo kamwe ukagenda gusiga akaza ugiye kugira niho bitangije no stop akabazo k'amatsiko akabazo k'amatsiko mwaru babiri ubunye mugekungu ese muzovanga channel muzovanga kandi ari yabo oya channel oya mureke ko ndabasa muzokora channel bitanga museje kagenda nawe shaka kuva kuri kapensi nuko mama hano ni imwe okay turabashigikiye turabasengeye uzagere kure uzabanjira mbonye ubitsi ibindi none ahangaha museveni urabizi ko wapangiwe na muri ijambo hano rikomeye ese napfuye mu biro cyangwa gupangira kirikarakoze cyane oya ari gusubiza mu kabazo twarabaye umubiri twarabaye twese nta wapanzwe ni twese nje narapanze ra kanombe na museveni na muntu hahandi ako nari ntonge muri yanjye ese kiri wakwibuka abantu wapangiye wowe reka jewe
indagwira n'inda Okay, tubwire ikupira kabindi. mukongomani okay none se museveni mubiri ninde kuri bo n'umuntu reka manze nsobanure kiriya kintu cyo kuvanga umutungo twaravanze umunsi dusezerana gusa jewe n'umugore hariya imbere mu rukiko ese nikabarika remera yese mbona siye nibwo nsoso twari mbese iriya channel yanjye none reka ntange none icyerekezo cyiza iriya channel yanjye tugiye kuyihuriza hamwe mvuge museveni mbese zoita izina muzoribona kandi bose bibasohokera rimwe n'indirimbo hanyuma kuri mubiri twari tumukumva inshuti yacu urabizi uretse bavuga ngo gupangirwa mubiri ni inshuti yanjye magara murabizi isoko numva ibyishimo ko ngiye kumubona kandi tumaze igihe tutari kumwe ariko mu by'ukuri turishimye cyane